Welcome back to another video guys. Dia berasal dari video ngade review halor kawai ketiar kebangan peni persia mentahi kani ka kelembat mentah ngasih tiar antama sudah di deh ngasih tiar nasmitin kani ngade ketiar kebangan tiat ngapoi tiat ani ketiar namat balai udun kawai ka tiar kebangang kuat bentrai tapi bangan tiat beja ka full size ngam kuat tip show kalong kumnu hading kata dan ngatip ngkuat bangan persang shwa kata mati sudah kat nasmitin marbalai dan nasmitin video show kini trial products hadin filaso bakta ki trial products kini tiar kebabas finsa order pada kini ki products ki ba he dan ki full size product ki product ba day full size di Henry kata kau pelong yang apa tip karena nasmitin kadai kita nampak kata kau tiar kabang aku aktif kalau kemudian bang update ki reviews jangan tak tiar ki bun ki biaro di ngaruh kan ngaruh kan try no yang dia ngaku aktif kita ki reviews bagi video ki ai kadai shishan berkaya day shishan yang bakta ka tiar kebangangan tip hadir menghadap pelik ini. Jangan lupa subscribe ke video. Nah, sedang nonton video, sekarang follow yang Facebook, ke link ke description ya. Tinggi nombor subscribe, sedang menjadi video. Syahmat macamnya. Dah. Juga. Mata sengingin unbox ini ya. Sedang sudah itu. Nah, ini try. Baiknya apa pelik lah. Sedang pelik mentah. Pelik lang deh. Nanti. Ay, betul. Ya. Ada finish. Apa yang saya kan ya? Ini juga kita masuk ada lemuk. Juga yang cepet bet, cepet yang reviews, cepet yang rekomendasi begini, ngasih begini. Dengan ini sini kong, uni. Acian saya kajakar jangan. Di uni udah jingkut teman, coba ngadan kam. Begini di chef gel, uni udah jingkut teman bangi chapter kam bangi sendrang te uni di trial products tengah yo ding bagi points hapan sio tang art spa sampun tingkat 16 klik tiar ti uni the way jik nam kan dan kam man chef teman dalam kam te yo ini i chef gel iba hani vitamin i kiki betulnya man fokus pilihnya ilong tu sedian kini di jing thua fla fan pulia ko fan pulia dengan pulia mahang ni bad uni udah uta ujung hutman di ada si plate uni matrai awan plate mah tuh ubas ni dapat baca mentah tekan tap show ni ko udah bentam dia tah utiar bar bang ni puas di ini Cetaphil produk ini di oily cleanser kani ketika cleanser kani ada Cetaphil company ke bah di dengan paju try kani aku tip ngasih smart ban try banyak katu ka salicylic acid face wash dengan style kita tu dari kani kesini ban kontrol bang try kani dia lara kabas kan sat hit lara kambas nganum hit rangan use which otang ini ngat petrol lara kabas dengan sat hit kita bahe lara kambas dengan sat hit nganum hit lah kalau entah di ini ko mga ong di cleanser ibarat day darakan ni kami day bakas ndo ko jonga ngasti bito ngan stick bita salicylic acid da fi ko yak to ka salicylic acid fi ko afin ai sa DM yang Instagram ni comment section sa bita fi ki chaka fi la new ekto kada wairu kiar ka balai ka de kini uni udah ulong ko ni udah nama ko fitip nga ngabun pai kini ki blackhead uni udah Wei bani kong jangan bangan try. Tada uni uyarap siya ban pencai tagi blackheads, whiteheads balik niki oil and dirt nakadur jangan. Kamut ngan hit bet sibun. Tada umpunan kam, tada umirap siya kamu uang. Kamut berat. That's all. Ti kawai part kiar kini di second last tiar bangan nipis ya. Kani kati ngala ajuri kliteng an kador ka kamram ka berkat bang kata nama ngain kembaki YouTube video segi dan niki short sedikit Instagram. Bahkan ni kiar kadai babas ha. Kadai ka ba kibun hang bayaro di batai dor kumboy perlu clean farmasi kador khamram dengan kamtir lah dia ni bisa kadikan ya po bakani dengan sunscreen dengan company Episoft di ini di text sunscreen bangangan try nak puar pikir irit ada kamta mentali mo kaya tran fa tak sunscreen dia angin tak sunscreen ta dan seal pikwa ayo samla tak sunscreen pikwa start tak sunscreen bro Pikwa apa sa exam tak sunscreen Pikwa yo thono tak sunscreen Pikwa yo samla ru tak sunscreen Pikwa yo okam yo jam
ta sunscreen mana bakal ngai phim ta sunscreen okay oh ila min jet lah dia try kan bas yang try dah supaya tu kada bas syai try kan berkira dengan supaya mentan dong ai merabiang an ka bas dan wala katar on tip ka bas dia ingin happen tak aswa haduk menurut dia ding lai ya kata kajing pair ka sini do mangla onok try pecua kemba da talut ka dan jing pair tidak ada jing pair ka ni was ti bita full size. A few moments later. Ngelaju try bun ki sen aju try bun hang chat sen Henry ang pajuyo ang pagsyem tay kisan ki ba ong ki ban ha yang ki bang ada semabang ki bang ada thiet be proses ngem ki uni usan nang shu ki bang ai ba ki berkebun hampiro tau sen uni di usan ubabun hang ki ro ti uni hang tu ki to full size kan yam tipau di full size di 20 ml ngam bakla ti uni bun phabero te ki ong na bobas ti nga kwa ho kan try ti nga thi chuna smetin barang lape ya kador rakam kalanga kador ke saus spa nan san spa tahi darang bakla ndai kada bantam kada bentuna ya tangam la ban kenang mah ndai kapikan kador sisa uni bangan sedang ningkong buat bener kam tingin sedang semabang ni amde mah ni tho ne em pim tho era oh hanya pok tho dak beri bha tho begitu dak beri dak dia sedang mungkin spray that best definitely ngan hit with the full size like naya surut naya ingat tip full size pada ubas udah body spray udah ya itu udah dia body spray dulu thanks spray hanya mah pada suatu hal lok menua nak pergi pang mah ubiang ni 7 out of 10 dengan pecah dah ngapelin kam studio tak ada demi roh ya kan nggak setiap tak kan also 7 out of 10 lada semabang hadiah buat ngisi pecah anu ngatrai ini bas dia ngatrai dah ngapelin kam nggak setiap hadukan nu kata kacing nep kau kan ne dia bisa try dan kam matang pen kam teman main asal keluar nggak bang shen kesan dia kan kesan dah las kap ha kacing semabang dia ngatrai kan ni nama bidat bah kau ni yang saya kasut bah ini sendang tu pengen rak pocket pengen tap bat ladang dan kamu lopor pengen spray ini cile bet dia try kan semabang omong bang semabang kas semabang dia hendak ada yo dia bakam semabang juga kan dia ngatry kan kita bakam bas kabas mau tapi bas kini jadi semak kilong semacam semak mendorong semacam pasti kalau hard kalau semak mendorong air tapi kuat ngan buat link di description flafen pet dan flafen tidak semetin dulu gini gini trial products an setelah hibun lagi dan kan ye dari kau balong long kamyong kalau kau balong kamu kemang sudah kelong no dari sampai hibun cat saya cokin diru dari video flafen try santli product selain kat PG kat key points bagi video di ada video ke points flafen jet kita kiba cuma video atli ban points kamu along do fidget fidget plug to car points tidak ada video car points fidget predictor car points kuai di fidget kuai besi point fidget kuai balai point kasong rom jit pi fila fidget fila fin hi kat kum jing kwa bagi jit kamu jong pi ko try kai ya kata hi di ini kita ke bang hit nas ni bro kini ya oh my god tangkan ni kita di like, share, and subscribe. Punya show, plus punya borang video berikut. So I'll see you guys in second video apa kapur. Plus punya baru, an kan di kasih bakat dua jangan pengangan di teenager. Tidak do. Lasai kasih lah di post nem ngam di show teenager ngelapoi seki. Apa kulit kasih nem. Kulah cuma baru. See you guys. Bye.